beki, so upamate huanon. Paulak mas sambakku maama. Asiro hamaleo mama merengau, molong baboa unang murugiau. Na terpaksa doau manak koi, alani sirita talo paru maemi. Nah, udah pasti hono nama buati. Kok kubawa tu bapakmu, asai putas so, asa bulus so mate. Tahu manon. Itu lama, gara-gara calon paru mainmu, si Rita, diajak aku jalan-jalan. Ya sama anak muda, mutar-mutar gitu. Aku dipeluk-peluknya, dicubit-cubitnya mah. Tiba-tiba ada anjing lewat, ketabrak. Yang punya anjing minta ganti rugi sampai 7 turunan mah. Ama, foto nai hoti kor. Alani biang kohe kontak kamu hepeki. Diri ya si sana beko. Terus dia bayar ni biang nai. 10.000 dosa kilo biang. Tuk seri wanan di bagas. Dan kau bisa beki. Maulah kato. Ampun mah, biasa itu berkorban demi cewek. Tenanglah kau oma, kalau aku kerja pasti ku ganti. Sabarlah kau mama, nunga terlanjur ama buah hepeng mi. Mama, oh mama, unang murugiau. Bereslah itu nanti mah, ku ganti 2 kali lipat duit mama. Percayalah mah. Gimana kau menggantinya? Kau aja pengangguran. Padilah-dilah kok. Tenanglah mah, nanti pasti anjing itu nabrak saya kembali. Aku pasti minta ganti rugi. Ya aku kembalikanlah duit mama. Benarkan mak? Otonai hotigor. Didi ada di beko aku tau mu amang. Jadi malah ditabrak biang iho. Ah hamada honamu muse. Kain, kain, kain.